mwaramutse neza nshuti bakunzi bacu mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho mubyutse mumeze neza. Hanyuma rero bakunzi bacu, turi mu gitondo cyo kuwa kane ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Nshuti bakunzi bacu mwese mudukurikira byose, mbere yuko ujya ku kazi, mbere yuko ujya mu mirimo yawe itandukanye, banza ukurikira amakuru abyutse avuga mu karere k'iyaga bigari. Hanyuma rero tudatinze muri aya makuru, turababwira yuko i Bujumbura ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye, Repubulika Demokarasi ya Kongo yohereje Jean Pierre Bemba, uyu yahoze ari minisitiri w'ingabo, akaba noneho ashinzwe ubwikorezi. Yazanye n'abasirikare benshi bagiye kwinjirira igatumba kugira ngo bajye guhangana na M23. Bafite n'abasirikare benshi b'u Burundi, ni muri gahunda nshyashya Tshisekedi yihaye na Evariste Ndayishimiye. Byo turabigarukaho. Hanyuma kandi muri aya makuru bakunzi bacu, turabwira ko abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje guhanganira na Wazalendo muri Uvira. Ibyo turabigarukaho rwose mu kanya gato. Ibyo turabigarukaho rwose kandi bakunzi bacu, turabwira uburyo Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye gushyira igitutu kuri cya gihugu kitambitse gahunda yo gushyiriraho ibihano u Rwanda. Murabyibuka ko Union Européenne yashakaga gushyiraho u Rwanda ibihano nk'uko babisabwaga na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari igihugu kimwe cyitwa Luxembourg, iki gihugu cyanze yuko u Rwanda ruhabwa ibihano, rufatirwa ibihano muri Union Européenne. None Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye kubashyiraho igitutu. Ibyo turabigarukaho. Hanyuma General James Kabarebe yahishuye uburyo ingabo za Loni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zanywanye na FDLR mu buryo buteye ubwoba. Ibyo turabigarukaho rwose tuyenda gusoza. Hanyuma rero M23 irabona ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ikwiriye ibihano. Ibi byavuzwe nandi turabivuga rwose. Hanyuma rero nyuma y'ibihano u Rwanda rwafatiwe, Repubulika y'u Rwanda imaze kuvuga ko idatewe ubwoba n'ibihano bikomeje gufatirwa u Rwanda. Hanyuma rero bakunzi batatinze, reka tubabwire yuko kugeza ubu ngubu igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri gahunda Felix Antoine Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, afatanyijemo na Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, bizu ikintu bakora kugira ngo nibura babashe gutsinsura umutwe wa 23. Dore ko uyu mutwe wakomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Kugeza uyu munsi wa none biravuga yuko bari hafi kugera Uvira, dore ko amaze imisara agahenge. Ariko ejo mwitangazo umuvugizi wa politike wa M23 Lawrence Kanyuka yashyize hanze, yavuze ko bamaze kumenya amakuru y'uburyo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi bari gutegura ibitero simusiga. Ndetse uyu munsi twanababwiye ko